Times of Mizoram clear tu te chibai voin hi August ni sari ani a chanchin thar sang le news analysis kan ron buat sei le a atop thlenga min lo ngai thak sak le turin kan so ma cheu August ni kwa Manipur Naga rally Manipur Naga te Polian Ber United Naga Council UNC chuan August ni kwa jingdar soma Manipur Naga te omna muntina rally huai hot atuma he rally hi Indo Naga Framework Agreement chinfel thwai ani theinana sarkar karna ani ti in UNC General Secretary Varayo Satsang chuan asoi UNC chuan Tamenglong Chandel Ukhrul le Senapati District Naga mi puite chu rally telvek turin asom kumsang ni sompanga August ni thuma Modi sarkar le NSCN in Framework Agreement an lo ziak to chu voin thlengin mason na engma alom lova in befothin takma se India sarkar hian th muiwa thi anga kemoni chu o ti turin amor an bok thei tameu lo kan soi photo ibobi sarkarin kumsang ni somparuk December ni kwa a district tharpasari asiam chan kha meiteiten Nagale SO group te demand area sorjim sak andu wangani UNC chuan Tamenglong atanga zirbam sa thak le Sadar Hills atanga Kangpokpi district siam hi voin thlengin alapom lowani rinain an unaw meiteite du saklo zia hi an thethiam har ta hle KPA in BJP thlopna asud August niruk nimin khan Kuki People's Alliance KPA president Tongmang Haukip chuan Manipur governor Anusuya Uike hena hriat tirna asiama Kuki People's Alliance chuan Biren Singh sarkar athlop to lo thu athlen piza om tak tunlai boina ngun takakan ngai twa hnuwa Biren Singh thui hruai Manipur sarkar thlop zel hi omzia anai to lova chuwangin Kuki People's Alliance in Manipur sarkar athlop na chu suit ani a dan ponami omzenei lo ani to ti in aziak KPA hian MLA pani anaya Kimneu Haukip Hangsing Cycle Constituency le Chinlun Thang Singat Constituency te anni Biren sarkar thupuang tu Sapam Ranjan Singh chuan ti hian asoya NDA atanga KPA in nukdok hian BJP Manipur sarkar ati buaidon lo ati KPA MLA maini lovin BJP MLA let pau haukip Paulin lal haukip let zamang haukip nemcha kip gen le vungjagin walte tepo hian BJP han chwa san ve mai se Biren sarkar hi atlu ngei arin omani tin Manipur Legislative Assembly session lo om tur chungchanga Kuki zomi mar MLA ten security thilawangin katel don lo tian soithu chanchin bua te alanga hei hi tongdan tur ani chia lo kokomi chuan tribal MLA te ven himna pe katiam to boka tribal MLA ten chuan lamtur an nei to lo ti na ani thei separate administration kan demand ti kan reveka Manipur Assembly session a vatel le do na chantur engthil nge laom antel lo na chantur hi MLA tenun na alhau thon omwang ni lovin meiteite omna hnuaya kanom du to lo wang zo kani ti te hi kan MLA te hian hreve to se chuan lamdanga ngai lo MLA angin eng power ma annai to chuang lova in lak MLA po angai to lo chom dol na le tanpuina lam viltu tur commission Supreme Court in Arwat Voin Khan Chief Justice of India DY Chandrachud telna bench chuan relief and rehabilitation lam villa endiktu tur member pathum omna panel commission Arwata meichia vek anni Commission Chairperson Tan Jammu and Kashmir Chief Justice Louis Justice Gita Mittal Justice Salini Joshile Justice Asa Menon te anni Justice Pathum Tebaka hian IPS officer Mr. Dattatray Patsalgikar ruat bel anibok IPS officer Dattatray hi sulnu nei tha Supreme Court point arin ngam ngat ani he malak na hi mipuin dan le thupe ka rin na an nga le theina na ti ani ti in Supreme Court chuan asoi August niriata ITLF le Union Home Minister in Mudon Union Home Ministry chuan August ninga in rin ni khan ITLF chu in biak na nei turin asoma
Amit Shah som na hi engtia chan tur nge ti ngai tua in ITLF Fry 210 meeting an nei zui nga la lamka atanga New Delhi kalkong poimo ber aizol an pana Mizoram Chief Minister Zofaten pa anga kan nei mek puzoram thanga thuron po la in purama chuan Union Home Minister meu som na chu ngai poimo a mai chana engkim soi chuak turin thuron ape a ITLF chuan Amit Shah ne na in biak na nei arem tita ani National Herald in vointlai darthum le mi som nipalia report asiam angin Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF palai pangate chu naktuk ogas niriat hian Union Home Minister Amit Shah nen in biak na an nei donani ITLF palai te hian voin khan aizol lengpui airport atangin New Delhi an pana Secretary Muan Tombing chuan Amit Shah ma demand panga soi chua antum ti asoi ITLF demand panga te hi August ni thum khan 27 Sector Assam Rifles Headquarters kaltlangin Union Home Minister anlo thonto ani ITLF demand panga te chu total separate administration malak na tichak martyrs te phum na tur dan angati fel Imphal huna martyrs te ruang lak chua Imphal zelatang tribal te anhimjok nan state dangason Hill District may tetel na State Force da low tur tite ani Amit Shah hian separate administration lam soipui lovin martyrs te phumna tur S Bolzang Chorchanpur District dingot alo soipui pal hlawanga azia longotang demand dangte hi chu ase me anga ngai athome Bisnupura po min phum tirma se separate administration kan mu silo chuan darben thek riang mai ani ang tlangwal in lazei pakhatin mindu lo point keilo chu midang ngai zong su o atiang dewin ITLF palai te hian separate administration UT min pe thailawani point Manipur atangin min la chuak ro ti chia deal se adang hi chu afel main arin om ITLF Fry 2 teka atangin Mizoram Chief Minister puzoram thanga da san na Zofa tepa anga ngai na tongka alanga alom om khop mai Manipur buaina wangin puroma hian mai teite el sen na le diriam na atok na sa hetiang boruak kara ITLF Fry 210 na chang ria a hetiang tongkam an chak chuak hi alom oma brain le ahoten Manipur zo na thak te hian Mizoram Chief Minister o an ngai tha ti lo hremol te se Tuntum News Analysis at chuan BJP Sarkar Bill putlute nuina tura omlo ti chungchang kan bi chiang donani Indian Parliament kaldan pangai ang chuan kumkhata session voithuma omthina February atanga mai thachung hian budget session na oma July le September thachung hian monsoon session tuna session kallai mek hi a oma ti chuan atop bera winter session hi November le December thachung nei ani thin Indian Constitution chuan Parliament session hi kumkhata voini tal nei hrimhrim turin ada a tharuk IRA Parliament session hi achol tur anilo tuna monsoon session kalmeka hian BJP chuan bill som thum pakhat introduce atuma Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 the Forest Conservation Amendment Bill 2023 le The Digital Personal Data Protection Bill 2023 te hi soihlo deute ani adang kan riat lemlo som ni pariat te po hi nuipui tur om hlollo Himachal Pradesh le Chhattisgarh nam engamoza chu schedule type status pek anni dona All India Reservation 7.5% hi Northeast Tribal 10 kanchang phalo tultul donani The Press and Registration of Periodicals Bill 2023 po hi chanchinbu media tezim to natur bill ani a BJP Sarkar hnuaya hian India ram hi democracy le lingjongin akala multi party ni mek hi bi-party party panhi omna siam tumin ma anla ni point alanga achan chu India ram hi 79% Hindu anom chung chuan BJP hi single largest party ani reng to dona Hindu tamjok tan BJP aya ngai no bei hi om to don lo India ram chanchinbu editors te inzom khom Editors Guild chuan August niruk nimin khan The Press and Registration of Periodicals Bill 2023 hi an ngai mo thu an puanga
Sorkarin adu duin newspaper le magazine te thilti ayan fia thaito dona rorel lai sarkar soisel tu chanchin bu te ma khwa tur chu in lo hethiam mai o me dagil chuan ti hian thu chua siama Press and Registration of Books Act 1867 thak tu tur the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 hi Parliamentary Select Committee hena en fia tura pek ni se Press Register thunei na sang tak pek bel ani le khwa khirna rang siam ani te hi chanchin bu te zalen na press freedom na satakin anghong don ani anti the guild hian Prime Minister Modi Lok Sabha Speaker Om Birla Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar Political Party tin frai tu tele Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur tenhena ziakin the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 du lona an lo thlen to sarkarin adu hunhuna press le media te office en fia theidona rorel lai sarkar ti ming che zonga report siam thin te chu enforcement official ten sum cheprel thubuai te chia an pelo ti te in an chai buai theito donani BJP sarkarin bill som thum pakhat pass atum te hi India ram din mun hanvor sang tur thil engma aom lova aom sa ti danglam tum na deu vek ani The Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 po hi state sarkar huaya cooperative te chuan man ani ma havin anning to a BJP sarkar huwa cooperative society thoktu te po sarkar department te ang bokin achok buai ne hle a state sarkar thunei nakha central sarkarin laksak atume moni chu o ti turani The Digital Personal Data Protection Bill 2023 la chu Right to Information RTI Act nol natur angangai thei anile tajela India ram hi fascism lam hoin ain herzel ni in alang BJP thunun tu RSS hi Italian fascism ngai sang tu ani miawa fascism le Nazism hi thumun anga soi thei democracy le liberalism nol tu anni fascism mel mang pakhat chu ultranationalist ani ultranationalist omzia chu midang ayaram namle sakhwa inti mangai big te soina ani India rama hian Hindu 18% deuh tho an omtlat sia RSS in asoi min to Hindu te hian Indian ti chu Hindu ti na angin an pom tatlata RSS thunun BJP kuta thunei na a oma andu chu anti thei chiang hle tun aya hun tha hi antan am to kherlo po ani thei Modi le aho te khan ana hazare mangin India rama anti corruption movement an kalpuya UPA sarkar hnuaya hlemhlet na kanin to ema wangin BJP kan thlangtlinga kumsang ni sompali le sompakwa BJP campaign awhla zongjong kha pakhat ma ti hlotlina omlova anin soitheina ber development po chu LPG petrol diesel le kerosene man sang talutuk atanga te chuan BJP development hi aro pui lo khop mai kumsang ni sompali khan rampon le chunga India leiba kha crore rupees 53.11 lakh ani a BJP chu tram ni a sarkara kumsang ni som ni pathum mars tha a India leiba rampon le ramchunga mi chu crore rupees 152 lakhs akai ta der mai Modi sarkar chunga India leiba crore lakh za deu tho hi engatan nge an man thilman la chu alet vekin akai sang thosia Lok Sabha election main winter session alom dona heta hian bill soilo tak abik takin Hindu te du sakna lam hoi aom nwal rin ani India ram Hindulal ram turasiam antum hi andem omhran lova chuti lain Hindulal ram adin thainana tha lo tho ve tu ni ero tumlui chi ni in alang talo ole tiun tumatan chuan khati zong khani phot mai sela khir tu te du sak takin min lo ngai chang thina in vai chunga lom thu ka soye